گەل زوماک لومان خودیا باشترین کتێب بێفرۆتن لە گۆڕا نیویۆرک تایمز. ئەس پیرۆزباهیە لە تا دیکەمش بۆ دەرکەتنا پەرتوکاتەیە سێم کچێن کۆبانیە چیرۆکە سەرهەڵدان جەسارەت و وەکەڤیە. تو چیرۆکە کۆمەڵین خانمین چەکدار ڤەدگێڕی کوشەڕی خراپترین کۆمەڵا تیرۆریستی دیکەن. گەلۆ چما تو چۆی وێ هەرێمێ یاکو هەری خەتەرە ji بۆ vê nivîsînê. سەربلندیە ji min re ez vê çîrokê hevpar bikim. Ez bawer dikim her çîrokek bê hempe bi wê pirsyarê dest pê dike ku tu bi xwe nikarî bersiva wê bidî. Bi rastî ez dixwazim xwendevan bi min re werin vê rêwitiyê. Endameka hêzin Emerîkî ku pêştir di pirtûka xwe ya sêyem de Ashley's War ku min çîroka wê vegêra bû peywendî bi min ra kir û got divê tu were Sûriyê. Li vir xanim şerê Daeş dikin. Ew ne her bi tenê komandariya şeran dikin, lê ew rêberatiya mêran dikin di berokên şerê de. Ne her mêrin ku bi wan ra şer dikin rêzê li wan digirin, belku serbazin taybetin Emerîkî û rayedarên leşkerê Emerîkî rêz û hurmet ji wan re heye weke şervan. Wê ji min ra got, ew ne bi tenê şerê Daeş dikin, belku şerê wekheviyê ji jinan ra dikin. Min ji xwe ra got, gelo çawa çê dibe, li cîhanekê ku yek ji xirabtirîn ezmûnên wekheviya jinan li ser ax û xweliya şerê dijî dewleta Islamî çê dibe, ku tundî li dijî jinan û bindestkirina jinan lê dibe, ev ezmûna wekheviya jinan ava dibe û ev jin şerê Daeş dikin mal bi mal. Min xwaz bizanim ka ew çawa çêbû û çawa bûn hevbendin Amerîka û ez dixwazim ku xwendevan jî wê yekê bizanin. ئەری ئەو شەر dikin ji bo nasnamaya xwe ya nijadî wek Kurd yan ji bo nasnamaya xwe wek jin û ji bo dadweriyê? Ez dibêjim bêguman pirsa çanda Kurdî û mafin Kurdan babetek sereke ye. Sedema ku mirov çek heldigire, ku pirtûk wê neşirove dike ji dema destpêkirina şerê navxwe li 2012, ev ca damezrandina YPG ji bo bihêzkirina rêveberiya Xweser parastina civaka Kurdî ye. Ji bo weşana bi Kurdî, axiftina bi zimanê Kurdî bê pirsgirêk û cejnên xwe bi azadî pîroz bikin, bê tirs li mûzîka xwe bibin xwedî, ev hemû di vê têkoşînê de bi tevahî giringin. Lê tu nikarî vê mijarê bişopînî û ka çawa jin bi taybet dikarin çi bikin, bê ku tu balê bide ser ezmûna siyasî ya ku wan jinan dest pê kirî ya ji bo azadkirina jinan û ji bo mafin jinan bû. Tu bawer dikî ku destpêka şikestina Daeş hingî bû dema van xaniman çek hilgirtî şer kirî û heta niha jî şerê vê komelê dikin. Ez bawer dikim ku wan rolek biryarder lîstin. Pirtûk bi rastî xwendevanan dibe wê cîhanê. Divê hûn 2014 bînin bîra xwe. Daeş di qada şer de qet neşkestibû. Wan Mosul girtibû û beref Kobanî dihatin, wan bawer dikir di ji bo wan şerekê bêasteng be. Di pêra koma şervana Serhilda ku pir kêm kesan li derveyê herêmê navê wan bihîstibû. Bêguman, Emerîkiyan jî nebihîstibû. Wan dît ka çawa berxwedanek rasteqîne li ber singê dewleta Islamî pêk dihat bi pêşengiya jinan. Hingî Emerîkî bi vê yekê pir ecêb man. Di destpêkê de yek ji wan jinin Ezîma bû, fermandeya YPG bû. Wê got, wê dibihîst ku Daeş dibêje divêt hûn berî jinan bikujin, lê dûvra bi çend hefteya gotin, li xwe qate bin. Hêla jinanin sêrikvan ve neyên kuştin. Ew xwedî fêlin, ew gelek fêrbazin, wan gelekî şarazayî heye. Başa xanim gel, hinek layan hene dibêjin ku ev komal YPG yan YPG radîkalin, sosyalîstin, çepgirin bi şêweyekî dixwazin bêjin Emerîkiyan êdî alîkariya van nekin. Gelo kitêba te wêneyekî ruhn û eşkera dide xelkê Emerîka ka çi li wê herêmê çê dibe?
My job is to take کار من readers اوه into از this ریکی world پیش with a خواندوانان flashlight. وکم و ببم And to ناو really جیهانه introduce these و people براستی to وان the گلان به US, this امریکیان is را actually بدل a ناس question of کرن. America's اف national براستی security. پرسک اولهیا So the نتویا people, امریکایا. like اف Arabs, گلن عرب، Christians, Kurds, مسیحی و who کرد lost ینکو دشار 10,000 لدجی people دولتا in اسلامی the دا fight against 10,000 the Islamic State. قربانی داین. And these women و اف who جنن meet کو in the امه ده book, پرتوکه they're not داناز fighting بکن، ISIS just او for نتنج themselves خورا or یان for their جواکن neighborhoods خورا or their باجار towns و or their مالباتن families. خورا شر دجی ISIS داعش ends دکن. up being the اف golf هیزا course سر that عردینه takes کو داعش ISIS جور درد territory خنج back جیهانی را. for the جبر world کو because خما the real مازنا concern داره US جرن policymakers سیاستا have, امریکا which کو they ده talked to me پرتوکه at دا length بدریجی about بمن 4 را years دا ago, آخوین was او that بو ISIS کو would be داعش able to ده plan بکاره با attacks ایریشان پلان not بکه only in نتنه Europe, لوی but هرمه دا certainly in لبه Europe گمان and the لأوروپا و United States لأمریکا if they جی. were not اگر struck او from جوان having a دوران نها territory تبان در from which خستن they could وان ده comfortably براحتی plan کاربان attacks ایریشان and پلان plan to بکن expand و their خلافت so-called آخوا برفره بکن. خانم گەلو من ئەگەر یەک بەری خۆ بدەت ڕەوشا گشتیاوێ هەرێمی ژعالیە سیاسیڤە شەڕێ نافخوا پرسên civakî û yên aborî gelo hûn pêşa roja van xanimên şervan çawa dibînin dema şer nemînin? The thing that struck me about this so much تشتا کود درباره وی که دا او جه پرساوه او قاز بالا مکشاندی اوه کو شر لشکری جبو آرمانجا سیاسی بو. لی هر باجار وانج دست داعش در دخست، میرک و جنک هاتن دانین وک سروکن جواتن سویل. جنان لهر درجه خو گرتیه. دناف هیزن اولهیه دا، هر وها جنن دادور هنه زواج زاروکان تنیه. پروردهی یا کچان هیه. جبر وی که همی لسر قادا سیاستیه. و یا کو باندور لمن کری او بو کوان آواکرنا چقاز جهان گرتیه. نها پرس اوه لسر ریوبریا نویا امریکا دمینه که پینگاوا تیوی چوابه جبر کو اف لدر حق اولهیا نتویا امریکا دایه که چند گرانی دانن لسر دولت the Islamic اسلامی. State. باشە جارێ ئەم بەحسی ڕێزگرتنê li wana bikin. Gelomêr rêzê li van şervanên jin digirin? It struck me, I mean, this is او really throughout براستی the لتواهیا پیش گوتنا پرتوکه دا دیاره. دی بیرامن روژا یکم ام چوین رقایه و مجهزن سوری کو یا پگه و یا پجه بشک جوانه خواست کو مببن برو که پیشی شر. وان جمرا گوت اگر فرماندار دستوری بده هند کارن هرن. او کلارا جن بو. کامران هفکار من جه خواست کوجی کرم آخوا مببه بروکن پیشین شر جبر کو تن روژک مهیه. امی وگرن و راپور خوا بگهینن تماشوانن خوال امریکا. وی دستور دامه و کس لدجی بریاراوی هلوست نگر. گمان تنهیه که ریز و حرمت وان جنان لجم میران هیه. براستی مدید رفتار میران لهم جنن فرماندار بالکشه. و کهویا راست و درست دم شرده هیه. و راستیا که وان جنان د شرده میرخازی و جسارت نشان دایه وان ریز و حرمت میران به دست خستیه. ده همان دمیده ایدولوژی اکوان هیه که ده بیجه جن خودی مافن وک هون. وان هر دو راستیان به هفره براستی باوری یک پر جدا یا که گلک تماشاوانن وی هیوی دکن پیدا کریه. of your viewers might expect. باشە وە سێ جارە سەردانە هەرێمی کریە هون دگەڵ خەڵکیوی ژیانە. ئەف پرسا ڕێزگرتنê li jinan di nav civakê de çawaye heye yan bitinê li demê ku ev xanim beşdarî şerran dibin? I spent a lot of time, for example, in Raqqa, and من گلک دم لرقایه در باز کر. تشتی کو لرقا بالا مکشاند او بو کو گلک جن لکولانان بون و لدر و دخبتین و ماموستانه. یک جه ماموستاین کو من لرقایه هف پیوین پیرا کر گود دو دزانی باوه من گود دوی از وگرم دبستانه گاوا کو ام وگرم باجار خواه. جبر کو داعش دبستان آوان وکی کارگه ها چکان بکار آنی بو. لی ام دخوازن زاروک وگرن خواندنه. جبر وی که وی او هفکارن وی دمه که دا خواندنگه آماده کر دا کو زارو کاربن وگرن و بخوینن. لی از باور دکم کو هندک لگندان آلوستره همبری باجاران. نه او کو جبو جنان درمانک سحریه یان بیک ماسیه. لی جن ده هزن اولهیه دانه ده هر جهکی دا کو لدورن دن ان جیهانه پشتی شران اف نهاتیه دیتن. parts of the world after war. خانم لومن الريبد من برسا حدن لايت برودكشن جوا بكم يا هيلاري و تشيلسي كلينتون
دەنگ و باسەنەک و ئەف سازیە دەرهێنانێ دخوازە فلیمێکی داکیمنتری بەرهەم بینە لە سەر بنەمایە پەرتوکاوە کە چین کوبانی تتکاریشمان ڕەپتر وی بەحسی بکی؟ It's at its very earliest phases, but truly. ئەو دی قۆناغا دەست پێکێدایە. لێ بڕاستی ئەز ê pir kêfxweş bim ku bi hunermend û dahênerin herêmê ra kar bikim ji bo ev çîroka jinan, hîviya dilê van kiç û jinan wek film ji kiç û kurin xort ra bênîşandan. Çîroka kesin bê hempe ku cih di vê pirtûkê da girtiye. Newrozê yek ji fermandarên yepejê dayika wê ya nexwendevan jê ra gotbû, ez hêvî dikim ku jiyana te ne wek ya min be. Dema ku ez jê pirsîm ku ew kiça 20 salî dixwaze çi bizane û ka ji ber çê wê şerê Daeş kiriye, wê ji min ra got ez bi tinê dixwazim xortê me agehdarî vê çîrokê bin. Ku karê min ew e ez alîkariyê bikim da ku ji me ra herî mezina xelkê zanibin ku ev qewimî ye. Tu dibêjî ew li qonaxa pêşîna qonax plan êbên çi ne? Ez hêvî dikim ku demek bê û ez vegerim û ji te ra bêjim gava ku tij bêtir ruhin dibin. Ez sozê didim te. Baş e xanim gel zûmakilû min careka dî ez pîrozbahiyê li te dikim ji bo derketina pertûkata keçên kobaniyê çîroka serheldan cesaret û wekheviyê. Ew niha gihaya destê min hinek jê xwendiya û nagehem ka kengî min derfet hebe heta dawî bixwînim. Ez gelkî spasiya te dikim ji bo demê te daîme. Thank you so much. It was really a pleasure. Gelek spas. Ez kêfxweş bûm. Ez dixwazim bêjim ku min ev pirtûk ji bavê xwe ra kiriye diyarî. Ew li Bexdayê bûye. Wî ez fêrî yariya zar an ku tawlê kirim. û ku tema zebeşê Amerîka qet nageheyê wir. In the region. Rasta min ew di pêşekiya pertûkata de xwend tu dibêjî malbata babê te ji Iraqê Kurdistana Iraqê hatine. Ez bawer dikim ew cihûyên ku li salên 1905 hatine derxistin. Mana rasta her ewin? Okay, girl. Again, thank you so much. Thank you. Spas. Have a Rojek wonderful xweş ji bo te.